Di berdewamiya prosesa rizgarkirina êzidiyên ku di destên çekdarên Daişê da hejmareka kesên din divê heftiyê da hatin rizgarkirin ji balnivêsîngeha karûbarên ravandiyên êzidiyan li Duhokê ve. Êk ji wan keçên ku hatiye rizgarkirin jî ji bilî ku behsê nexweşiyên xwe dike dibin desthelata çekdarên Daişê ve amaje kir ku niha da çekdarên Daişê keç û jinên wan berevcihên nediyar ve dibin ji tirsa wêyekê ku dawî bi desthelata wan bihêt. Em بالنسبة لهم كانوا متفروتين وهريكي دانايكي وهم يعني السوكا وان هبوس تقولن سوق النخاس أو خاصة جنيت إزدياهو صورة وان قرتن بملابس جابر يعني بفصالة كرن وهم فروتن وزاروا جداد فروتن وجنيت فروتن. خاصة مش كانهم مجتمعي دولي إيش حكومتها هريمي إيش حكومتها عراقي يعني مساعدك بكن أبنها الزرقاء الدير الزور يعني تشتكي عن بزانبا مثلا تشتكي بكن يعني أبي صاغي مثلا بين الرزقار كرين Nivêsîngeha karûbarên ravandiyên êzidiyan li Duhokê jî xuya dike ku wê hewlên wan berdewam bin ji bo rizgarkirina ravandiyên destê Daişê li welatê Sûriyê bi taybetî piştî ku rizgarkirina bajarê Mosul bi dawî were. او بازنه الدورا موصل بشتي اوبراسيون رزقار كنا باجر موصل دس بكري چند بازن برتنگ بتا كارما بزحمترت كفت لو ما شكو ام بتر تركيز الوان جيات كن وكو سوريا يعني جيدي كو بتر دس مال ودر چتو انا هيا خد ام دي هولدين كو ام كسو كارت خو مايش حماش دس تيروس رزقار كن Çarjin û heşt zarokên êzidiyan divê heftiyê da hatin rizgarkirin û gihiştine bajarê Duhokê û bidîtina kesûkarên xweşat bûn. Bi vê yekê hejmara rizgarbûyên êzidî bû 2962 kes. Lê hêşta 3455 kes di destên çekdarên Daişê da mayne. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.